General James Kabarebe na Kanyuka wa M23 bafatiwe ibihano na leta ya Amerika bijyanye n'imitungo. Amerika irashinja James Kabarebe wahoze ari minisitiri w'ingabo mu Rwanda ko ariwe uri hagati gufasha u Rwanda ruha M23. Ikaze kuri Future Line Update. Ibiro bishinzwe kugenzura umutungo wo hanze Office of Foreign Asset Control mu magambo ahinnye OFAS bya Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byashyize James Kabarebe na Lawrence Kanyuka ku rutonde rwabo byafatiye ibihano. Itangazo rya Minisiteri ya Amerika rivuga ko Kabarebe ari we uri hagati y'ubufasha u Rwanda ruha M23, umutwe ONU ishinja ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu nk'uko iyo minisiteri ibivuga. Kabarebe wahoze mu ngabo z'u Rwanda ku ipeti rya General ubu ni umunyamabanga wa Leta y'u Rwanda ushinzwe ubutwererane bw'akarere mu Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Umuvugizi wa Guverinoma y'u Rwanda Yolande Makolo yasubiwemo n'ibinyamakuru mu Rwanda avuga ko ibihano nk'ibi bidashobora kuba umuti w'ikibazo kimaze imyaka myinshi mu karere. Ibinyamakuru bisubiramo Makolo agira ati iyo ibihano biza kuba byakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Leta ya Kongo mu karere twari kuba twarabonye amahoro mu myaka myinshi ishize. Kabarebe niwe mutegetsi wa mbere wo hejuru mu Rwanda ufatiwe ibihano na Amerika kubera intambara iri mu karere ka Kongo muri iki gihe. Amerika kandi yashyize Lawrence Kanyuka umuvugizi w'ihuriro AFC M23 ku rutonde nk'urwo rwaba yafatiye ibihano hamwe na kampani ze ebyiri zanditse mu Bwongereza no mu Bufaransa nk'uko iryo tangazo ribivuga. James Kabarebe cyangwa Lawrence Kanyuka ntacyo bavuga ku byakozwe na leta ya Amerika. Brandon T. Smith wo muri iyo minisiteri ya Amerika yavuze ko ibihano byatangajwe uyu munsi bishimangirwa ubushake bwacu bwo kuryoza abantu b'ingenzi n'abategetsi nka Kabarebe na Kanyuka barimo gufasha RDF, igisirikare cy'u Rwanda na M23 ibikorwa byo guhungabanya uburasirazuba bwa Kongo. Abategetsi b'u Rwanda bahakana ibirego bashinjwa na ONU na leta ya Kinshasa ko ingabo z'u Rwanda zibarirwa mu bihumbi zifasha M23, bakavuga ko u Rwanda rwafashe ingamba zo kurinda imbibi zarwo. U Rwanda na ONU bashinja ingabo za FARDC gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda avuga ko icyo ari ikibazo amahanga adafata nk'igikomeye ariko ko ku Rwanda ari ikibazo gikomeye. Amerika ivuga ko Kabarebe ari we ugenzura byinshi mu byinjizwa n'u Rwanda na M23 bivuye mu mabuye y'agaciro muri Leta ya Kongo, ko ari we ugenzura kuvana amabuye y'agaciro mu birombe bya Leta ya Kongo akagera mu Rwanda mbere yo koherezwa mu mahanga. Ibirego byo gucuruza amabuye y'agaciro bya Kongo abategetsi b'u Rwanda bagiye babihakana mbere, bavuga ko ari ibirego bihimbwa n'abategetsi ba Kongo kuko bananiwe gucunga neza ubucukuzi bw'ibirombe, ibibazo birimo bakabishinja abandi. Leta ya Amerika ivuga ko ibihano yafashe bireba kampani za Lawrence Kanyuka zitwa Kingston Fresh Limited itanga serivisi z'ibiribwa ikorera mu Bwongereza na Kingston Holding y'ibijyanye n'ubujyanama mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ikorera mu Bufaransa. Ibi bihano rero tugiye kureba ngo bisobanuye iki. Ibi bihano bafatiye James Kabarebe na Kanyuka byaba bisobanuye iki. Leta ya Amerika ivuga ko ibi bihano bivuze ko imitungo yose hamwe n'inyungu by'abantu bari muri Amerika cyangwa se ari ibyabo ariko bigenzurwa n'abari muri Amerika bifunzwe kandi n'ibindi byabo bigomba kubwirwa ibiro bishinzwe kugenzura uwo mutungo ari byo OFAS. Si ubwa mbere Amerika cyangwa ibihugu by'i Burayi n'ubumwe bw'Uburayi bifatiye ibihano abantu ku giti cyabo bibashinja uruhare mu bikorwa bitera umutekano muke mu burasirazuba bwa Leta ya Kongo. Mu mwaka w'2022 na 2023 Amerika yafatiye ibihano Apollinaire Hakizimana wa FDLR, ifatira ibihano Sebastien Uwimbabazi wa FDLR, Vungayimikorere Protégene wa FDLR, Bertala Byamungu wa M23, Colonel Salomo Tokolanga w'ingabo za FARDC, Brigadier General André Nyamvumba w'ingabo za RDF, Colonel Michael Rukundo uzwi nka Makanika wa Twirwaneho,
Bertrand Bisimwa wa M23, Colonel Nanga wa M23, abandi nka Sultani Makenga na Wiringoma nabo basanzwe barafatiwe ibihano na ONU cyangwa ubumwe bw'Uburayi. Ku kibazo cya leta ya Kongo, ibihano by'ibihugu by'uburengerazuba bwagiye bifatirwa abantu batandukanye mbere, umusaruro wabyo mu gukemura iki kibazo wagiye ushidikanywaho n'abasesenguzi batandukanye. Leta ya Kinshasa yakomeje gusaba amahanga gufatira ibihano abategetsi b'u Rwanda, kandi isaba amahanga guhagarika inkunga y'iterambere iha u Rwanda, irushinja gutera RDS ruciye mu mutwe wa M23. U Rwanda ruvuga ko kwibasira inyungu zarwo n'ubufatanye mu iterambere bifitanye n'ibihugu by'amahanga bidatanga umuti ku kibazo cy'umutekano muke muri leta ya Kongo. Imiryango y'ibihugu by'akarere EAC na SADC yombi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo, isaba ko amakimbirane yo muri Kongo akemurwa mu nzira y'ibiganiro by'amahoro bigashyirwamo n'umutwe wa M23. Ariko ibyo leta ya Kinshasa ikomeza ibitera utwatsi ko nta biganiro ikeneye birimo M23. Ni kuri wa 21 z'ukwezi kwa kabiri 2025 nibwo umutwe wa Twirwaneho wemeje bidasubirwaho ko General Michael Rukundo uzwi nka Makanika yaba koko yaritabye Imana nk'uko babitangaje officially. Umutwe wa Twirwaneho ukorera mu gace kazwi nk'Imurenge mu ntara ya Kivu y'Epfo ya leta ya Kongo wasohoye itangazo wemeza urupfu rwa Michael Rukundo uzwi nka Makanika wari ukuriye uwo mutwe. Iri tangazo rivuga ko General Makanika usanzwe uzi ku ipeti rya Colonel yahoranye mu ngabo za FARDC atarazivamo, yishwe kwa gatatu n'igitero cy'indege ya drone yaturutse Ikisangani. Amasoko atandukanye y'amakuru yemeza ko Colonel Makanika na drone y'ingabo za leta ya FARDC muri teritwari ya Fizi, abantu babiri bari ahatandukanye mu ntara ya Kivu y'Epfo bakurikirana bya hafi bibera mu gace ka Minembwe kuwa 4, bahamije BBC ko Colonel Makanika yapfuye kuwa gatatu kandi yapfuye n'abantu barenze babiri. Imiryango myinshi n'amahuriro ahuza abanyamurenge yagiye itangaza akababaro irimo ku rupfu rwa Colonel Makanika, bemeza ko ari intwari yabo yaguye ku rugamba rwo kurengera ubwoko bwabo. Mu minsi ishize havuzwe imirwano yashyamiranyije ingabo za leta n'inyeshyamba za Twirwaneho mu misozi ya Minembwe na teritwari ya Fizi. Mu byumweru bike bishize, Colonel Makanika uvuga ko arwanya ubwicanyi n'akarengane gakorerwa abanyamurenge muri leta ya Kongo, yumvikanye atangaza ko yashyigikira uwo ari we wese, harimo na M23 urwanira uburenganzira bw'abicwa kubera ubwoko bwabo. Umwe mu baganiriye na BBC uri Imurenge yavuze ko igitero cya drone kuri Makanika na bagenzi be cyabaye ahagana nka saa 4 za mu gitondo kuwa gatatu. Ese Makanika ni muntu ki? Bamwe mu bamuzi babwiye BBC ko yari afite umugore n'abana, ariko nta byinshi bizwi ku buzima bwe bwite. Makanika yavugaga ko atuye mu Minembwe kandi ibirindiro bikuru bya Twirwaneho biri ahitwa mu Bijabo. Colonel Makanika Rukundo ni umunyamurenge wahoze mu gisirikare cya leta, afite ipeti rya Colonel. Yakivuyemo mu mwaka wa 2020 atorotse aho yakoreraga muri teritwari ya Warikare ya Kivu ya ruguru nk'uko byemejwe n'igisirikare cyabo icyo gihe. Makanika nyuma yavuze ko yavuye mu gisirikare ngo agiye gufasha kurengera ubwoko bwabo bwari bukomejwe kwicwa mu karere ka Minembwe. Makanika yumvikanye kenshi anenga igisirikare cya leta kunanirwa kurengera abanyamurenge, akanashinja igisirikare gufasha abarwanyi bo mu bwoko bw'Abafurero, Abanyindu n'ayandi kwibasira abanyamurenge. Uruhande rw'ingabo za leta hamwe n'abarwanyi bo mu bwoko bw'Abanyindu bashinjaga Makanika n'abarwanyi be ko ari bo babatera bagakora ubwicanyi. Makanika yari yarafatiwe ibihano n'imiryango y'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi ndetse na Amerika, ibyo we yavugaga ko bitamureba. Ubumwe bw'Uburayi bwamushinjaga ibikorwa byo kuyobora inyeshyamba za Twirwaneho ziteza umutekano muke, zinjiza abana mu barwanyi, gutera no kwica abasivile n'ibindi. Itangazo rya Twirwaneho rivuga ko mu maraso ya Michel Rukunda n'abo bafatanyije havutsemo intwari zizakomeza urugamba kugeza
ku munota wa nyuma zibarinda kandi zikanarwanirira. Kurikira Future Line Update ukomeze ubane natwe, murakoze.